партизанларға ярдым етелер, кой халқлары деп, соның ішінге не болар шубеленіп, біздің көйліміздің халқларын неге мезарлыққа топлап, яқмақ үшінге. Ақиқаттан да халқын топлап келіп неттер деп. Оларға бір şeyler айтып нетел, әмселерге оны айтқанды аңламаймыз. Не де болса, в общем, генерал Текаран емшағандыр да. И о ерден, раз, значит, бір койын халқын яқажақ болып келді, яқма yol бермейін соны оларға нетіп, 7 дәне адамны о ерде сайлап алып кетіп, ескі сельсоветтің ерінде башта атқанлар, оның артынан да яқты. O yerin halkları bizge yatma, kırıp oturma üylerinde verdiler boşatıp, yatma başımıza koyma yastık tümümüzge töşekte verdiler. Aşama, açta degende evet, o özünün nesinden yetip yaşayamazsın. Ne bolsa da açtan öldürmediler. Ondan sonra Sovet armiyası kaçıp geldi. Vay Sovet armiyası kaçıp geldi deyip, özümüzge göre kucağımızın açtık. Onlar bizim ondan da beter ettiler. Kırım'a Serbina Tatarların ayağı bastı. Menden de basın, illa ben onun propiskasını onlardan neter beni, ondurur ben de çıktım yoluna.